basabi sifosami basabamandla khanyisa nawedlozi ishisile impepho khanyisila amakhandlela basabi sifosami basabamandla khanyisa nawedlozi Sanibonani balandeli emakhaya umakhosi umdlalo osele nikhuluma naye bakithi-ke kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngithanda-ke bakithi ukuthi osukwini namhlanje ngiphinde nginamukele nonke ngithi nginani phakathi kwaleli khaya lihlale phansi ninethezeke sizokhuluma ngalokho esizokhuluma ngakho nanokuthi-ke bakithi ngihlezi nginethemba ukuthi mangabe kukhona sizokhuluma ngakho khona lowo muntu osuke ezosizakala ngalelo langa. Siphinde-ke bakithi singakhohlwa futhi ukuthi si-subscribe siphinde futhi si-like nithene on ama-notifications bakithi ukuze njalo uma ngabe kukhona ividiyo nje esithe sayiqopha phela nawe khona izokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuwena. Kodwa nje kakhulukazi ngicela nje ukukhuluma nanabantu abaqalayo ukubona leli page lethu bakithi ukuthi ningakhohlwa ukuthi phela nani ni-subscribe bakithi, okay? Singene-ke enkulumweni yanamhlanje, okay? Namhlanje-ke bakithi ngithe angilithinte lesi sihloko noma ngilithinte lolu daba ngoba manje nokuthi bakhona aloku bebuzisisa noma befuna ukwazi ukuthi ukuthola ukuthi khona umuntu ozoqhamuka abuze ukuthi gogo kahle kahle awungichazele ukuthi ngabe isithunywa siyathwaselwa yini. Kunezinto nje eziqhamuka kunalelo gama eqhamuka kanjalo noma befuna ukwazi ukuthi isithunywa siyathwaselwa yini na, okay? Ngokwami-ke bakithi ngizocela ukuthi ke siqale lana-ke mangabe sikhuluma ngokuthi isithunywa siyathwaselwa asiqale sibuze ukuthi yini ukuthwasa kuqala, ukuthi ukuthwasa nje kokodwa-ke kona kuyini. Uma ngabe sikhuluma ngokuthwasa bakithi ngokwami ngendlela mina engibuka ngangicubungule ngayo kahle kahle ukuthwasa bakithi ilapho okuthole khona ukuthi umuntu kwesinye isikhathi osuke ngaphambili kwakho ngolwazi noma ngokwazi bese kuba khona izinto wena akufundisa zona okusho ukuthi ukudluliselwa kolwazi ngesikhathi kukhona umuntu osuke mhlambe kulolu hambo wena noma endleleni owena ohamba kuyona kube kusuke kukhona vele abantu abasuke bengaphambili kwakho. Loyo suke ngaphambi kwakho kwesinye isikhathi uma kukhona wena akufundisa kona lokho kufana nokuthi lo muntu usekuthwasisile. Uma ngabe lo muntu kukhona iswasho esithize azokufundisa sona noma kube khona into ethize athi thatha ugeze noma athi enzani uyisebenzisa, lo muntu kufana nokuthi usekuthwasisile khona ulwazi asekudlulisile wadlulisela kuwena. Lokho kukuthwasa nje bakithi kukodwa befuna ukuthi niqale si-understand nje ngaleyo ndlela ukuthi kambe ukuthwasa kuyini, kukudluliselwa kolwazi bakithi, okay? Bese sibuyela back-ke la ekuthenelene sithe itopic yanamhlanje iyabuza ukuthi engabe isithunywa siyathwaselwa yini na, okay? Ake sibuyele lana-ke ngokwami ngifuna ningizwe kahle, angifuni umuntu athi kwahluka ngifuna ukuchaza ngendlela mina lento engiyi-understanda ngayo, okay? Sikhumbule-ke ukuthi bakithi uma ngabe sikhuluma ukuthi isithunywa siyathwaselwa yini, sikhumbule ukuthi umuntu onesithunywa bakithi le mimoya umuntu asuke nayo iyazithwasisela yona. Angithi ngiyangizwa uma ngabe ngithi isithunywa sakho siyazithwasisela sona, ngifuna ukukuthela-ke khona umuntu okuthola ukuthi unemimoya yesithunywa. Uma ngabe enemimoya bese le mimoya uthola ukuthi iyazenzela yona yonke into, siyazikhulumela isithunywa sakho umuntu senza yonke into ukuthi thatha ukuthi wenza ukuthi yentabeni yenza ukuthi yendaweni ethize ufike wenze kanje into yakhe vele iyazenzela ngoba vele imimoya noma ngoba vele isithunywa siyazithwasisela sona. Ngithi cabanga ukuthi kuyazwakala ngapha manje la ngifuna ukuthi kube khona ukuqonda khona ukuthi sekutheni izinto zabantu azifani. Khona umuntu okuthola ukuthi unesithunywa kodwa enesithunywa nje enabantu laba bese isithunywa sakhe sidonsa
abantu noma sidonsa umuntu ngaleso sikhathi esizomsondeza eduze kwakho wena osuke ezokwazi ukuthi akusize ngaleso sikhathi ngoba naso sibona ukuthi lo muntu khona lolu lwazi analo esifisa ukuthi thina lo alithole ngale ndlela ukuthi kube khona izinto lo muntu kwesinye isikhathi azokufundisa zona kuwena noma sifuna ukuthi lo muntu esimsondeza kulo asiphushele yena ngendlela ethize. Manje ke singasho sithi lo muntu osuke esondezwe kuwena ngaleso sikhathi noma lo muntu osuke ekulekelela ngaleso sikhathi kusuke kuyafana nokuthi singasho sithi lo muntu uyakuthwasisa ngoba khona lapho asuke kusiza khona noma khona lolu lwazi wena asuke kunikeza lona azakuchaze kwesinye isikhathi nangeziwasho noma ngeke ngatsho kube khona izinto ezithize kube khona ukuhlambulula okuzokwenziwa kwena lo muntu ufana nokuthi uyakuthwasisa kodwa uthole ukuthi vele udonswe abantu bakho ukuthi vele bamsondeze eduze wakho ngenhloso yokuthi khona lokho abakufunayo kuyena abafuna ukuthi kuthole wena bese kuyadlula futhi angazi noma kuyezwakala yini okusho ukuthi singasho sithi kwesinye isikhathi isithunywa singasho sithi yebo isithunywa sithwaselwe sesishiwo umuntu vele owazi ukuthi yena into yakhe vele iyazenzela yonke into kodwa futhi siphinde futhi sithi cha isithunywa siyathwaselwa sesikhuluma ngomuntu okuthola ukuthi into yakhe idonse abantu abathize banolwazi oluthize bamnikeze lona okufana nokuthi labo bantu bamthwasisile endleleni yakhe yesithunywa ukuze into yakhe ibe yilento esuka ifunwa into yakhe kuphoqeleke ukuthi isithunywa sakhe sidonse abanye abantu eduze kwakhe bamthintela izinto ezithize bese kuyalunga. Ngicabanga ukuthi iyazwakala bakithi uma ngabe ngizoyibeka ngaleyo ndlela. Okay, bese ke ngifuna ukuthi siye endabeni ekutheni kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzosiza umuntu noma isithunywa sakho sizokusondezela umuntu ukuthi akusize. Bese khona umuntu okhala ngokuthi ngiyelapha umkhola ngifika khona. Bese khona umuntu okhala ngokuthi hey uyazi ukuthi mina mangike ngasiza umuntu kwakhona izinto angenzela zona ayi kuba mhlawumbe u6 months kuba u4 months engisiza lo muntu bese kukhona mhlawumbe ungazwani noma ngizwe ngingasathanda ukuthi ngiqhubeke ngihambe naye lo muntu manje sengiyasaba ukuthi kwesinye isikhathi noma kukhona umuntu engivezelayo noma ngimbone ukuthi into ethi yazwana khona engizokuthola ke lo muntu ngisaba ukusondela kulowo muntu ngoba ngiyazazi ukuthi angihlali isikhathi eside ngizwana lo muntu noma kusavuma cha lokho kufunakala wena ukuthi ungaqwayi yini ngobani vele kwesinye isikhathi khona izithunywa zabantu vele ezingafuni ukuthi umuntu abambelele entweni eyodwa isikhathi esithize ngoba bazoletha umuntu kuwena ngenhloso yokuthi azokusiza bese siyadlula leso sikhathi sebefuna ukuthi wena udlulele phambili uye kulo omunye la bazomsondeza ozokunika okunye ukuthize ngoba phela egcineni ifunakala into yakho ikhule funakala futhi ulwazi lwakho lukhule kwesinye isikhathi musu kahle musu ukubambelela nawe ubambelela entweni eyodwa ke manje cha ngoba phela usibani wangisiza noma uyangilekelela entweni ethize uhlale noma isikhathi kwesinye isikhathi ukuze sesiphele kunezimpawu ezizokwenzeka mayibona into yakho kwesinye isikhathi uthi cha ulokhu ubambele lo muntu isithunywa sakho sizokwenza ingxabano ukuze uzokwazi ukuqhela kulo muntu bese usikudlulela phambili ukuze uthole lento abafuna ukuthi wena uyithole ngoba angeke ukwazi ukuthi ulokwe uhlele umuntu oyedwa isikhathi khona ukukhula wena ongeke ukwazi ukuthi ukhule kona uma ngabe uzobambelela kulowo muntu oyedwa kuphela so bazokudlulisela kwesinye isikhathi kubantu abahlukahlukene yini indaba kwenzeka kanjalo ingoba vele izithunywa zabantu azifani abantu abasebenzisa abafani nokulashwa futhi indlela yokulashwa ekumele silapheke ngayo angeke ize ifane asizolapheka ngendlela efanayo bakithi izinto ziyahlukana ngoba njengoba nezithunywa zabantu zehlukana esingakusho noma engakugqugquzela ukuthi wena kwesinye isikhathi mangakuthola ukuthi khona umuntu othola ukuthi isithunywa sakhe siyazenzela izinto senze lonke akakwazi ukuthi bese bukela phansi lo muntu lo othola ukuthi yena isithunywa sakhe sidinge omunye umuntu ukuthi nene amlekelele bese bona ngathi lo nesithunywa esincane kanti phela futhi sikhumbule ukuthi izinto zabantu into yomuntu inkulu yena anganoma yazokala ngalendlela engibika ngayo izithunywa zakho nawe zinkulu kuwena nomunye zinkulu kuyena amandla vele awalingani kodwa into yakho inkulu kuwena musa
ungayingabazi into yakho ngoba uthi enene mina yami into yami mhlambe izelo midinga abanye abantu ukuthi iziphusheke bese ubone ngathi lo othola ukuthi yena into yakhe iyazikhulumela okusho ukuthi hey okusho ukuthi unenkuzimala ngayisithi into yakho inkulu kuwena bakithi cabanga ukuthi iyazwakala ngalendlela engifuna ukuthi ngibeke ngayo okay nanokuthi ke kubalekile ke bakithi ukuqonda ayikho into ebaleke njengokuqonda uyazi into yakho uyibheke ukuthi kambe mina nginahlobo luni lwento nginahlobo luni mina lesithunywa angithi yabona uyibhekisisa into yakho ukuthi wena ihamba ngayiphi indlela enye yezinto ezibalekile lezo kakhulukazi nangezibonakaliso khona ukuthi kwesinye isikhathi uthole ukuthi khona la uduke khona ungaziqondi kahle ukuthi kwenzakalani izibonakaliso bakithi zibalekile ziyasiza ngoba izona ezukhiye wakho ayikho into ebaleka njengane zibonakaliso ngoba izona ezukhiye wakho nebizona kwesinye isikhathi nokuzona kwesinye isikhathi ezumhlahlandlela entweni yakho ezizokukhombisa ukuthi mhlambe ufuna uhambe ngayiphi indlela noma unohlobo luni wena lemimoya ngoba kwesinye isikhathi uzosula sekukhona umuntu mhlambe uthola ukuthi noma uzothola ukuthi emaphusheni akho noma ezibonakalisweni zakho uphupha imithi wena uphupha ugidwa izangoma uphupha amashoba akuthi uyabona ukuthi imimoya yakho iyakutshengisa ukuthi thina sihamba ngakephi thina yini efunakalayo ukungoma ukunyanga akuthi uyabona kwesinye isikhathi wena omunye uphupha amanzi uphupha ethandaza ilezo zinto kuphela aziphuphayo akaphupha amabhaya akaphupha lutho angithi uyabona ukuthi izinto zabantu azifani khona izinto zabantu ezodinga ukuthi amaphupho kahle kahle iwona azokucacisela ukuthi wena ubelonga ngakephi noma into yakho ishona ngakephi noma yonke into yakho iza kanye kanye ngoba phela ekugcineni kuyenzeka futhi kube kanjalo okay phinde futhi bese kuzoba nohlobo lomuntu kwesinye isikhathi okutholeke ukuthi ukabe nenhlanhla kwesinye isikhathi uthola ukuthi omunye umuntu unemimoya yize nemimoya nje uthola ukuthi unemimoya sikhona isithunywa kodwa sikhona nje isithunywa sakhe kodwa futhi likhona nedlozi akuthi yabona likhona idlozi nje mhlambe kwesinye isikhathi idlozi lakho kube yilona elizoqhubwa ngendlela ukuthi limkhiphe mhlambe kumele ahambe mhlambe ayothwasa leyahlala emzini nomuntu mehambe yothwasa emzini nomuntu uthola njengoba ngithi ukukhona umuntu onenhlanhla athi methwasa emzini nomuntu limhambise kumuntu odlulile ebungomeni futhi kanti imoya yakhe yesithunywa ilungisekile ngendlela okuyiyona okusho ukuthi lo muntu lo unalo ulwazi kakhulu ngokwesithunywa uyazi ukuthi kwesinye isikhathi ukulalela nezinto ukuzithinta ngendlela nokuziphusha ngendlela kumuntu abalansise kahle idlozi abalansise kahle isithunywa athi ephuma umuntu aye ekhaya isithunywa sakhe nedlozi izinto zakhe zihamba kahle ngoba bekwenzela ngendlela nayo lemimoya esimasethi mengabe vele kusekubonakala ukuthi nemimoya yombili yahlanganiswa kwenziwa zonke lezo zinto wathi noma ephume ekhaya wangaba nazi inkinga angithi yabona bese kuba khona kwesinye isikhathi ngoba into eyenza ngikhulume kanjalo ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi khona umuntu onazi isithunywa kodwa futhi khona futhi unalo ufuna nedlozi zonke lezi zinto kanye imimoya yakhe nje yonke kodwa uzothi meyolashwa kodwa bese elashwa umuntu kwesinye isikhathi bese thinta idlozi kuphela kwesinye isikhathi bese yayiyeka lemimoya yesithunywa uthi noma uphume ekhaya uphume usuye ekhaya mhlambe kade uphume ephehlweni usufika manje lemimoya yesithunywa kwesinye isikhathi isilwa nawe kwesinye isikhathi manje ngoba ibone ngathi ukuthi yena ayinakekile noma izinto awuzenzi zayo ngendlela wena usunake laba wobungoma kakhulu okushuthi bona usubabeke emumva ngithi abona bese kuqala mhlambe kwesinye isikhathi kube nesiphithiphithi so ngisho ukuthi kwesinye isikhathi ezinye zezinto engazi ukuthi singazama ukuziqaphela kakhulu ukuthi kubalekile ukuthi isikhathi ubheke nesibonakaliso zakho ukuthi zichini ukuze uzoziqonda wena ukuthi kahle kahle lemimoya enginayo nginahlobo luni lwemimoya awu sengize ngajuluka bakithi bona manje ngiyaxosa ke manje ngiyathemba ukuthi bakithi ebengizama ukuchaza namhlanje kuzwakele kukhona okuzoba usizo kubona bakithi awu sengikhulume hayi namhlanje angikhihle ezingisha amagwebu ngiyajuluka nje ngiyaxoxa ngizothemba ke bakithi ngizothanda ukuthi iphinde ibonane ngokuzayo